oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Hizbullah mengklaim telah melancarkan serangan rudal ke kapal perang Israel di lepas pantai Lebanon. Sirine peringatan bahaya berbunyi di Bandara Ben Gurion setelah serangan rudal yang diduga milik Hizbullah dilancarkan dari Lebanon. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons usul dari Yusuf Kala yang menyarankan agar Jokowi memperlihatkan ijazahnya untuk menyudahi polemik perkara ijazah. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program berita Kompas Petang. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita jelang informasi selengkapnya di Kompas Petang. Saudara, di tengah serangan udara Israel yang meluas di seluruh Lebanon, Hizbullah mengklaim telah melancarkan serangan rudal ke kapal perang Israel di lepas pantai Lebanon. Dikutip dari sumber berita Al-Manar, saudara, Hizbullah merilis video peluncuran rudal dengan target kapal perang Israel di lepas pantai Lebanon. Lokasi dan waktu peluncuran tidak bisa diverifikasi secara independen. Serangan ini terjadi ketika pasukan Israel terus melakukan pemboman udara besar-besaran di seluruh Lebanon Selatan dan sekitarnya. Video lain yang juga dirilis Hizbullah melalui media Al-Manar menunjukkan sejumlah pasukannya sedang menyiapkan rudal berjenis rudal jelajah. Video tersebut juga menampilkan gambar Sekretaris Jenderal Hizbullah saat ini, yaitu Syekh Naim Qassem, dan juga pemimpin Revolusi Islam Iran Mujtaba Khamenei. Sementara itu, saudara, sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat serangan rudal yang diluncurkan dari Lebanon yang menargetkan wilayah tengah Israel, termasuk area sekitar Tel Aviv. Sumber berita Al-Manar tidak mengonfirmasi dari mana asal serangan rudal tersebut.
Sirene peringatan bahaya berbunyi saudara di Bandara Ben Gurion, Israel saat ada serangan rudal dari Lebanon. Tampak bandara dalam kondisi sepi. Laporan media menyebutkan jadwal penerbangan di bandara ini sempat terganggu. Penumpang dan staf bandara diarahkan ke ruang perlindungan. Sementara di Lebanon, sebuah bangunan gedung bertingkat di Lebanon Selatan hancur. Klaim ini dirilis dalam video milik militer Israel IDF pada Kamis waktu setempat. Rekaman udara menunjukkan beberapa serangan udara pada sejumlah bangunan dan ladang. Waktu dan lokasi pasti tidak dapat diverifikasi secara independen oleh Fiori. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan pasukan dari Brigade Pemadam Kebakaran ke-215 menyerang dan melenyapkan lebih dari 70 anggota Hizbullah, termasuk kelompok yang berencana melakukan tembakan mortir ke arah pasukan Israel. Bangunan hancur dan kendaraan hangus setelah serangan udara Israel di Beirut, Lebanon. Puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan orang terluka akibat serangan udara ini. Tim penyelamat dari petugas kebakaran melakukan operasi bantuan di lokasi yang hancur akibat serangan udara Israel. Jembatan di Kasmiyeh, Lebanon Selatan rusak akibat serangan udara Israel pada Rabu malam waktu setempat. Jembatan ini merupakan jembatan terakhir yang menghubungkan Litani Selatan ke daerah lain. Tentara Lebanon mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu. Ia menyatakan dalam konteks serangan Israel yang sedang berlangsung di Lebanon, tentara mengevakuasi jembatan Kasmiyeh Tyre setelah menerima ancaman Israel yang menargetkannya. Sebelumnya, IDF juga mengumumkan menargetkan jembatan di Kasmiyeh. Israel membombardir Lebanon lewat serangan udara ke Beirut hingga memicu kebakaran besar. Serangan Israel ke ibu kota Lebanon terjadi beberapa jam setelah gencatan senjata AS Iran terjadi. Menurut otoritas Lebanon, serangan Israel menewaskan 254 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang. Pasca serangan, pencarian korban di antara reruntuhan bangunan di Beirut terus dilakukan. Perdana Menteri Israel memastikan akan terus melakukan serangan kepada Hizbullah di Lebanon. Namun Israel membuka negosiasi langsung dengan Lebanon jika sepakat untuk melucuti senjata militan kelompok Hizbullah. מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. ההישגים הכבירים שלנו, גם באיראן וגם נגד ציר הרשע, הביאו לשינוי היסטורי במעמד של ישראל באזור. חוזרות ונשנות של ממשלת לבנון לפתוח איתנו במשא ומתן לשלום, אני הנחיתי אמש בקבינט לפתוח במשא ומתן ישיר עם לבנון כדי להשיג שני יעדים. אחד, פירוק חיזבאללה מנשקו, והשני, הסכם שלום
بناء بر مذاکرات با دشمن تصور شود که حضور در خیابان‌ها لازم نیست، بلکه اگر بر فرض ضرورتاً نوبت دوره سکوت صحنه نبرد نظامی رسیده باشد، وظیفه آحاد مردمی که و حتماً مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه از حقوق حقه خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور Saudara, warga Palestina berkumpul pada Kamis kemarin di Rumah Sakit Al-Aqsa, Gaza Tengah untuk memberikan penghormatan terakhir kepada wartawan Al Jazeera Muhammad Wassah yang tewas dalam serangan drone Israel. Duka menyelimuti keluarga dan rekan wartawan Al Jazeera Muhammad Wassah yang tewas dalam serangan pada hari Rabu waktu setempat, saudara. Ini bukan kali pertama serangan Israel menyasar wartawan yang sedang bertugas di Gaza. Komite Perlindungan Jurnalis mengutuk serangan Israel yang menewaskan Wassah. Diperkirakan lebih dari 200 jurnalis dan pekerja media Palestina tewas sejak tahun 2023. Militer Israel IDF mengakui serangan yang menewaskan wartawan Al Jazeera Muhammad Wassah pada Rabu lalu. Lewat akun resmi Telegramnya, IDF juga merilis video serangan drone yang menewaskan Muhammad Wassah. Dalam pernyataannya, IDF menuding korban adalah anggota Hamas yang menyamar menjadi wartawan. Usai jeda, saudara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespons usul Yusuf Kala yang menyarankan agar Jokowi memperlihatkan ijazahnya untuk menyudahi polemik perkara ijazah. Pengajuan restoratif justice tersangka kasus tudingan ijazah palsu Rismon Sianipar kini masih dalam proses di Polda Metro Jaya.